maumira nali tumira nte kanisa wona tukochikumira ne kanisa njerende na maite gotera kene kio na maite ko in fact ikento na maite nje maene na engo moteli bwa matero yenzi na yego ikabona ikanisa ogati gotera okomo gwenze ndara so amangane gospel okobeka tole miti ati gwenze ni so ogati bono ma tugocheka ngora iga nkaumira nere kanisa kumira nesi kanisa yende nkaromo wano yenjira gotenga na nje na maite gotenga na nje gatwara mweringa na nje ndete nkore enjira na bali bagokora wono njiro no muntu arakore gento nae wadi mae wono ngadi mae antaite nkore gento na bali bagokora wono linde gwadi mae ogu ngaika sari ngataka gokora na baramu na bagokora nkena kwenya kwebundisa ngora iga nkamanya bono nchesi kanisa maene nimete gotera praise and worship nje the praise na ginega ega simete na woi gogotenga ni manyete kabisa yamangane binanda ni maite kubugi woi gende kanisa kende yonsi kego korwe kanisa kono korandi kono evyonsi ni manyete kende ngio ke yako kanisa ntamaiti iko no mbona kani nisa ko tikira teke kanonya ni komika kabisa na bokurute njiri na bokurwe fungo kabisa no bokubu wana kale tsengeli ya mwina kabisa igatebenga Jesus amen kabisa na woguguna iko na woguguna kabisa karangu nera kwanza karangu naye bono karato kuna Bwana Yesu asifiwe abantu bana mayasaye tu komanda dancers ntego batebinga ntego somere gefunge kemo geko ngomoyo wikira sahiga kengeto moyo pakante neinega igefungo kero uamuzi 11 ochakereye mugujinse kukwana no musa omungwana aro enkuru ku Yefta wengo moyo wanisi gyomo kongu ayengeshu jomo kongu ateneine bokongu lakini ni ise akanyoma abakungu babiri keranyoma abakungu babiri umukungu wejonde akanyora abana esenge njo Yefta nyoriro umukungu liraya bakamoseli bakamotere bigenda tusaini kenda story so kabakamoseli lakini tirango te mwana ya sai omonene kerarwe kolete bikone akakole bikone sege gatoko muchoyu Yefta bagachikomoranga byabarwanire sege tirango te mwana ya sai noyega bwo sori gwakani rubago sori bakwe turikonyora mwana ebitina byasoiro mu kigwa seligu bakwana tokonyora mwana bakobanire togo somo genderere bakwani renga kwasomire masakara ayubakikire bakwani ngatoko koraga sende yonsi tiango teo mwana Nyasaye siku itakuja na wewe utakubalika. Bwana alifanya Yefta kukubalika, ni kwa nini wewe usikubaliki siku ya leo? Siku ya leo mtumainie Bwana. Biblia inasema kuwa Bwana ana matumaini juu ya maisha yako. Bwana anajua nini anafanya juu ya maisha yako. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa kamwe. Bwana anasema nyinyi watoto wangu, hiyo mizigo mnayoibeba njooni niwapumzishe. Bwana anasema kwa maandiko matakatifu, ukiomba nami nitakupea, ukibisha nami nitakufungulia. Siku ya leo mwenzangu, bisha utafunguliwa, naomba utapewa. Tiangoteo mwana Nyasaye ubogi matweteire tari bogi mabwego sori enjera twaramirwe binyoro twakaniru lakini omone nagakore ibikone bari batwange terero igani ntubatagete riri batokane terero igani ntubakurigia riri batosere tirero igani ntubakorangeria tiangoteo mwana Nyasaye tokwa moyo bari bawokana mambi yago ngokorigi bale bagogoseri tubwati mwana omwana gokore bikone honyoro mwana tokwa moyo mtumainie Bwana. Analia kwa miaka mingi, walimdharau lakini alipata mtoto. Wacha nikuambie siku ya leo, usikate tamaa. Hatukukata tamaa, tulikataliwa. Kufika kwetu hivi tulikataliwa. Wacha nikuambie, maandiko yanasema ukiona umeanza kukataliwa, kuna jambo zuri linena kufanyika juu ya maisha yako. Mtu akane twe lakini kulendererwa ni tutokorangerirwa bagatoseri lakini bono igabago turangeria bagatokane sekenyoro okwenda mu abandi minyorete kale okwena muwabande koroliti bigwate urusie bikoroto tachance ikaransaze wate mopwe nyomba omanye koroliti ibi lakini lero igachi TV chiro Bwana amefanya miujiza. Tunasonga kiwango baada ya kiwango. Nisiwachoshe na mengi, wacha mbarikiwe kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. By the way, asante sana. Ayenga asante kaka ndio kunya kwa kwa nene. Amen. Ende singe njo erenere manyara nero mwenye vitu byonsi. Amen. Brian, by the way, thank you so much as ngana kwa to ile kakwe. Amen. Ngibeke to ngena pamoja na tunenge tuseli kegia Kisi TV. Yes. Mwana ndo korale by the way miujiza ya. Wewe kakare. Tuti kabisa uteke kwako kende. Na wewe. Mono Brian mwenzi ka sana singana. Ngeli komanda mono dancers ko ngeliga. Muri cyagite kimure kanisa mabu kabona muko na kurtenjiri. Eliteri. Mora eliteri chitega. When
kitu umera ngitise kanisa ali njate gatokya ngo ya nero yanga kiriti mikante ngo mwanone ikasinera ya ndete mokorere kirange gasi ngararinde agande ndete mo babantu babere so that gasi ekolekane bwangu kirange gasi ngachikoligerere ndo murayo nga ole school ko ole school turanyare kubwata nere gasi ngaranoyo ngamuchera ngamate musani one gasi nera no nyare gukora aganja kiranje tokore gasi tugasoka rinde tukaenda sigito mabi tukaenda sigita kuruku magina bogere ketwenda sali rento kabera sali esingaki kiretore yali umurandi itatokire simya gatenga abasai bara maene okora jumamosi mwajete bakatika gocha ngamate umurandi ngakirinde bakale ahandi yabangwa na bakirenge simyo bakwanere ngachalene jumamosi yemu kwakisha ngaki neke maene gocha bado sembali gocha kere nacha nganyorere ngi ngobera nje bweka no uri kubuga kibona bake ba maide gocha ande bono kitenda na mate ngate iyo musani ona ngamate inga njira abangwa na bali bakorokana mbali ngiturakore kere bachi kanisa bacha bakora masoezi na lisande ko nyora bayibundi stegere gento akandege nturakore nuko chaki gento kilikira banguse bachi kanisa so tugachaki otenga atukwipajina ntogia dirieta go sento kore tikento kachaga otenga tubwate robot tukwibeke twefundisha ntutweka kwefundisha ekaika time tokaiwotero goti sasa gatinga Yesu ni komanda oku tukaligeri dancing style nkekali tukatenga tenga egekenga kitu gakwananga muteka siyansa teteti urasimizo na ntete wabererigu nane ngareri etalirato bwenere turayiroke commander that's commander once you are a commander all colleague without crossmiss you do a work again to gelio tali kuvereri unafanya ugo bidio kore so ngara venye nilianza kama kiongozi nikasema nikiwa kiongozi nikiwasimamia commander wewe ara commander hata kama tumeitwa pale sehemu fulani ntorangelinga ni Jumambi rasmi ende yani yeye ni lazima ndio kwa tu excuse no ruari thing tumwe but hizi zingine lazima so that's why tukairuka na commander so we don't delay our things ntoliko delay bintu bieto we do on time na liye tele commander licherete sana by the way sana ingakiri swali ndio tukurara boli kanyuma kyakara na boli ka commander danza si no molgere yali ni manye tenga na ngato kota sana tete koranga amaene danza si commander danza si abatali kometere unanda batali kwepere kwa no nyenenge njuba konyega na kabisa ga ngenju mugwe kumbubu ngenju ketega kabisa matenga njenele mugwe kumbe kabisa mugwe no kingi njugete ga motoranga nyewe neke maene ga no nguru ala kutie nzamede takete by the way producer na nzamede yakabere ga ya director mtoka Kenya nzamede yakabere ara mwanzo kera kabisa ngere yulimo rambo tokera ngere by the way limo turara na maenenga kumanda danzasi nabo iba yani ti ngakitoko okuyunga mole no tekete mo breathe in and out producer na yako le sema ya kali kunanga lete sedia mane ko kana sedia maneno musikia wapi wewe come on neno la Yesu ni dawa wewe waliosema hautabarikiwa maneno ulisikia wapi waliosema hautasomesha maneno ulisikia wapi waliosema utakufa kwa magonjwa maneno ulisikia wapi maneno ya Yesu ni dawa yanaponya yanabariki yanainua yanaponya tena yana wokovu wacha liimbe neno la Yesu wacha liseme neno la Yesu 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 Fatima aliona kwa jina lake Yesu Danieli alishinda kwa jina lake Yesu Lazaro akafufuka kwa jina lake Yesu maneno ya Yesu ni dawa yanaponya yanabariki yanainua yanaponya tena yana wokovu wacha liimbe neno la Yesu wacha liseme neno la Yesu 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 Injili ya Yesu inaweza
neno la Yesu iwacha liseme neno la Yesu 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 beautiful, very romantic. Woman to my look is it. TV man, take a remote. Simple to work and by the wing. Master Naka said, "When we can't get sorry by the way." Master Naka said, "When we can't get sorry, we can get pussy. Commander dancers. Now, man, Nancy, commander dancers. Amen. Pulling granite style. Now, I get in Jomo Jene. Now, you can be saying, biasa by the way no nene ngero moso wakati kabu na ngere ngia sana bono singe todo tinge biro ko nyako biro na ndenga mo ko tukogenda no ko takalende jinsa timbe kero ko mapema na liuti yabo kuja na bego nete nimenyete bono ga challenge sinjiro hororo talinga usuno biyabo aso biyabo le pado na amechano nero hororo una bono luna commander dancers challenge kieti mo kwetera usemechano kie mo kwetera challenge tangani maite kirikuwa siri industry ya muziki kuikonyore support onyoro muntu ko support so that wendare challenge ntaga ni mneringa to kwenda ase with an expectation over expectation nga ngwegori baga so that we perform we kasari kwa nabo bantu bose bakwegori baga ayegori baga ya Vegas pi so challenge ya kabiri muna ntutwarorire tweteire nabo gwa approach mu hotel monene so that you made neiga netinayo kire stage nayo oteka pasoka iskoma yakane naye weka to kunyara weka without a support redo gwa approach mu hotel monene kwa moteinga murai ni mwata hotel okete kure busy na to kore kana igana hotel mwagiri pakali tuko mwaigwana ewe kali tukerio hotel nenge busy to kore mambiende so that kwanya no enjera kwa tegemete telikoba osimwenda moika pa studio ko tengo chane nde busy obera no etali gocha so that mwanya refa amo asali bosa negenda mwategemete ngeli gukora kana challenge ya gatatu unaweza fika pali orenge genteke mwakora kwenda kire bosio gwo bati kire mwakore mwakorire ukiona nabo abakora sabantu bale ba talibonsi baranje gento gukoraka na si watu wanapenda kazi unaifanya hapana so unabokorega asikwara gwakore gentegia with an agreement niyote tumeaienda pali tumeitwa okorega asi mtu hiyo but kwa malipa tu kuelewana vizuri ndio igwanete but we kasali omuntu agatokora machaya agotenga nchui tukogete togambe tokwaniri tukere otei nga inte kubidi moche kanisa yane so that's the challenge we pass through na tunajua Mungu atatupitishia vitu kama hizo so that vintu vyansi viende wero bija sana ndo tena project yako kaneza ngeli nyonjo taka na korosho moyo na watu kwa na wataka ngana tena na wewe project ni kunyingo na yaka ngana ka ko chandiro moyo
ngaraga chando mongayo lakini kolende challenge ya chongwetoro koro moteli challenge ya chongwetoro igente getangani kire kwa soire se esemo yo musiki na bore de challenge ne ntangani na bako soke gotero biya kabisa ayo na bote mete aki hotero ko beka hasegete paka koche ko ruseria mgondo kondo se na matunda yete nchen kore kwende into kwa beko gotero koli kwanyora mega so banta obeketa gotero mega besa ste mega kwanyora bakunyera ngotero ko basokia abe bawiko na obama etokotera na bwachire ani abantu banze kubaruzi bana bwachire na kola siemba beke tibuya na teenage babeke tibuya lakini bono segencho ne tuna bateri to kumoyo na kitu ketiri commander dancers bono to kumoyo kile ba kwana ntun ndibaga to kwana to kubatika maiga ndu twasuka bosio ndibaga to kwana mabega ndu to skensa me twakora maya lakini nchege ntona bataina no ko koro yo minamabe ai mokorera tigamu yo korera maba korera maya singenjira kina bataiye bija sana basi kwa hiyo chumbe cha tumiru weka so bonge sana MC Silipas ya kiangazi akatebanga akatolie kuchinza machajara Mogiogi Odinga University journalist Brian Makoli pamoja na Komanda Dancer sababu ya kuzera. Asante kwa kusupport vipaji au vijana wako sawa na Mungu atawafungulia milango. Asante sana MC Silipas ya kiongozi kiangazi ndio chengana pamoja na Demistoi Dirokia kwa basi nyamaje Bonyangande lianya kange akotaba niko ndani na salute Komanda Dancers vijana wanajikakamua sana. Asante sana Freddy Morgan akotaba toligere tibya kima kutiza matanya komisaro secondary school Miss Dikori no ale meyongoro bulio Komanda Dancers musife moyo iko siku ndote kabisa kanga nonyana mama shabiki anaka kando chenga mapongezi sana Felix Babake Uriel kurojeza matanya Rofi akotaba tuko ndani by the way tuko ndani. Asante sana by the way ndio cheneti nyingi tikasa ne bocha ka kitiri kati na ara sambo ibere sopeka ilo una bono Komanda Dancers by the way ngamwante banga alia na bonja ya na bonjari na ende no nza fanya ino ona mnamua watanirega ndo tinga anana monese geto ino ne ase tingero mako so kine choko muba komo nene iko bono Brian no tina inde kora na inde ase chienze ose bono wekiro ko deciding abono tikatura ganda ninjire yende ne tinga kia ene chike oderongoro wangaki igoro ndoje natigire bienseye monene tata ngonye tingira na nyuma otogo wa meigo so when ometekere gwachakire sabari ogo sirenjera gokorokerwe sinjerere nande tokoira nando chigosira no chigosira tokoira no chigosira bono karelina maitenjera bono inaigete nkorokerwe njera yokobwati bono naigete kubwati njera asa itinkoira na maiga bono buya sana by the way very romantic ane na mono by the way Brian na Komanda Dancers bono mwanzi katika na kwa na Komanda Dancers by the way nimetaka shirika pale bali yele kanisa inana na kama mwanzo cha mwa batevi nchini metukuru bwana ali mo na chebyo se ni kinyorukia na abantu bonsipe bali yele by the way na Facebook wale abantu bali bagasa no to watch sai ni manyete bali bakuri yele tukuru wale kwa bali ngate kangonda ara Komanda Dancers kumwana bale kumatura bale na Bible bali ni ndio aboni kampaka yele na bale yataka tabona mpatigere kaka ugamba komisa ika ndo chebiro bila kubikorunda na nyandu yoko kwebile bigano hasi bile bitari kana ko bigusa ko jamega bingusa jamega ona ko bigusa ko jamega to yandara lakini nende ko nindikia gatukukanda ika ndi mocheka kabisa kana ndi turara bakoma nende singenjumiro moya na sa triko ya immediately bono na guchakiri ka kombination aya baruro ko barura kuka first of all ngochaka kwirana ni mamo minto nyorte mbia mono sengi obore ndio kuya na senekirega na sengi choko boko kwae iria kabere ukwani babo minto mami kwa mukwana lieta na libako manyama to kwa moto kitora mukwana lieta sawa moto lieta ya kwa ngaje tuna ile sawa I appreciate I thank my mom Betty Akoko asabore ndio kuya goikera na ikirega na sengi nje ya ndia iminjete kango tingiyo ama kwani akabere nkwira sibabo minto uyo